Dan hu mument ikraħ għal pajjiżna. L-istejjer li ħerġin mill-mezzi tax-xandir u mill-qrati huma xokkanti. Hemm bżonn li nassiguraw li jittieħdu l-passi u l-miżuri kollha biex dak li għaddejjin minnu bħalissa ma nerġgħux ngħaddu minnu. Kliem il-President x-xenti tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwireb meta ndirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Kamra tal-Kummerċ. We have suffered a lot. The stories that we're going through right now and what we hear from the press and from the courts are shocking, to say the least. It is a dark moment in the history of our country. It is a moment that is also affecting our quality of life, certainly our businesses. And this is the time for us to recognize what it is that needs to be done to ensure that this never happens again. David Xwireb qal li fil-waqt li dak li qed jiġri f'pajjiżna iweġġa għandna nieħdu l-opportunità biex isir it-tibdil u ristrutturar sabiex inkunu aħjar. We wanted to make sure that after this episode, this dark history of our story, we heed the lessons to be learned. We need to be sensitive to what we're going through, to what led us here. We need to be honest on what it is that was wrong, that is different to what is right, but certainly reflecting on the fact that whilst this is painful, this is an opportunity for us to restructure and be better. Kompla l-rapport imminenti tal-Moneyval iddomina l-ħidma tal-Kamra tal-Kummerċ f'dawn l-aħħar xhur fejn ikkonsultat ma' diversi esperti fil-qasam finanzjarju u legali sabiex il-miżuri li jridu jittieħdu ikunu effettivi, jassiguraw trasparenza u fl-istess waqt ma joħonqux il-kreattività tal-imprendituri li fl-aħħar mill-aħħar se toħroġna mill-pandemija. David Xwireb qal li hu ta' sodisfazzjon li l-forzi politiċi u l-imsieħba soċjali appoġġjaw il-viżjoni ekonomika tal-Kamra tal-Kummerċ, numru ta' proposti u miżuri miġbura f'dokument wara diversi xhur ta' studji u konsultazzjonijiet, viżjoni strateġika għal żmien medju ta' 10 snin u fit-tul għal 30 sena li ġejjin. Kompla li l-Kamra tal-Kummerċ tibqa' tinvesti fir-riċerka u tfassil ta' policies kemm bħala riżorsi umani kif ukoll fejn tidħol it-teknoloġija.